Agroistra, poljoprivredni magazin. Dobrodošli u današnju Agroistru. Kroz epizodu vas vodimo u Motovun, Višnjan te Vodnjan. Upoznajte Vino Artis, stručnog partnera koji pomaže vinogradarima i podrumarima proizvesti šampionsko vino. Današnjom epizodom krećemo u ciklus emisija sa našim novim partnerom Vino Artisom, istarskom kompanijom koja radi na području cijele Hrvatske i susjednih zemalja. Vino Artis je specijalizirana trgovina za vinogradarstvo i podrumarstvo koji u svom asortimanu nudi visoko kvalitetne proizvode renomiranih proizvođača. Uz vinare i maslinare svi poljoprivrednici mogu pronaći sve što im je potrebno za njihovu djelatnost. Vino Artis nudi i usluge laboratorijske analize u njihovom visoko opremljenom laboratoriju te poljoprivrednu ljekarnu uz stručno savjetovanje proizvođača u svrhu postizanja što boljih rezultata kod sadnje, zaštite i berbe poljoprivrednih kultura. Svaki vinar može naći sve za proizvodnju, čuvanje i njegovanje vina uz savjet Vino Artisovih enologa. Posjetite ih u Višnjanu kraj Poreča i uvjerite se u kvantitetu i kvalitetu njihove ponude. Gle Bernard, vinogradi su 70 godina, 72 godine stari. Znači, ovom vinogradu ne smiješ ga preopterećivati. Ovom vinogradu ne smiješ ga prenakrca sa dušikom. Znači, idemo isključivo sa organskim, znači prihranom, gnojidbom zimskom, idemo sa foljarnim, sa ekološkim certifikatom i odrađujemo toliko koliko vidiš da njemu treba. Nema preforsiranja, niti što se tiče prihrane, niti preforsiranja što se tiče prinosa. I ovaj vinograd mora biti ono što ja u biti želim, da dobim od starog vinograda, onu staru sortu Malvazije, znači da mogu raditi jednu specijalnu liniju koju ja radim, znaš, naša Malvazija macerirana, znači Sesto Senso. A druga stvar još ovdje su ovog nove vinarije, kad imaš ispred sebe 5 hektara ovakvog vinograda, da to čini sretnim, ponosnim i da to ima jednu priču kad uzmeš cijeli kompleks Motovun, najstariji vinograd u Motovunu sa jednom lijepom novom vinarijom koja će se uklopiti u taj cijeli ambijent. Mislim da će biti jedan lijepi zaokruženi projekt. Od onih lijepih noći u mladosti smo došli da smo istovremeno i vi otvorili Agrariju Vino Artis. Ja krenuo iz mesnih prerađevina u vinogradarski i vinski svijet. I evo 11 godina iza nas, uspješnih, hvala Bogu, i nadam se da ćemo mi i dalje tako. Evo Klaudio, vidiš kako se to poklopilo. Naši začeci skoro su, ako gledamo po godinama, skoro iste godine početka. Mi smo se smo imali malo obiteljsko gospodarstvo, ali bavili smo se drugim biznisom i onda smo zbog potražnje sve veće na tržištu sa mojim partnerima otvorili Vino Artis. Evo, i ovo je sad već idemo 10. godina prema 11. I tako možemo reći da skoro pa se razvijamo zajednički. Umjereno zajednički u istim putem, istom pravcu. Slagat ćeš se, Bernard, da je vrhunska mikrolokacija, vrhunski nasad sa adekvatnom primjenom od prehrane do zaštite, sa službenim, znači sa stručnim savjetovanjem, sa stručnim analitikama kako mošta, tako poslije i vina do same punjenja u boce, do stavljanja na tržište. Napravili smo rezultate da vi ste prepoznati ne samo u Istri, u Hrvatskoj, nego i puno dalje. A boga mi i moja vina sa svim ovim nagradama, šta zlatnim, šta šampionskim nagradama, šta u državi, šta i na nivou svjetskih manifestacija. Rezultati su se pokazali, tako da ne može nam niko ništa prebaciti, a da to bi bilo u negativnom smislu, jer smo pokazali da zajedno sa stručnim kadrom, znači od proizvodnje grožđa do laboratorija, do kemijskih analiza, da se mogu napraviti velika vina kako i priliče našim podneblju. Zajednički smo odlučili da ti tu u njega, znači program ide striktno, znači preparati organski sa ekološkim certifikatom koji će najminimalnije moguće utjecati na njih, a moraju zbog normalno zaštite i ishrane samih loza i vinograda u cjelini. Zašto smo tu u vinogradu? Jer od početka
naša filozofija je i naših enologa, znači vrhunsko vino se počinje raditi u vinogradu. U vinogradu, da. To je znači polazna točka za svakog vinara koji želi jedan iskorak u kvaliteti vina napraviti. Dobro analiza tla, ona mora biti prije sadnje, a i u ciklusima od barem, pošto su znači klima lagano se mijenja, barem svake 3 godine bi bio jedan školski primjer da vinar zna točnu analitiku zemljišta, tako da svo gnojivo i ishranu koju daje, da je siguran da će to biti asimilirano od strane loze. Znači da mu bude maksimalna iskoristivost u onome što on troši za proizvodnju takvog proizvoda. Da si mamo zajedno Zajedno smo mogli 2 reda. 2 reda, gledaj, doli, kako piš, vajkići, kad je delo činjeno. Lipo čišćena loza, bez jebanca. Da, lipo kiti to čistija. To su sad pre 10 dana, tu prošli manu su mi pasali, znaš. Da, još, dobro, ne moraš sve i u što. A gle, još jedan put kad se sad bude pasalo i stavljalo to pod ovača, nije stala pod žicu, kad je staviš nutra pasaš, hitiš koji čokić, ča. Ali lipo su. Boli će me duša bacit 50% dole jer lozu ne želim preopterećivati, ne želim da bude preopterećena. Ali vegetacijski lozi treba svoj postotak mladica pustiti, kroz koje ona radi fotosintezu, kroz koje ona hrani grozdove, tako da ona zelena reziba kad bude tamo 10.7. se prođe, malo se počisti koji list, baciš par grozdića tamo gdje vidiš da su 2-3 zajedno srednjeg ča i ono ostalo jedna takva stara loza koja je ukorijenjena 70 godina, ona će to bez problema dati vrhunsku kvalitetu. Treće, tretiranje sa fungocidima. Sada je krenula znači cvatnja. Mi smo uz zaštitu od plemenjača i pepelnice napravili prvo tretiranje sa foljarnom prihranom, antišok. Bilo je puno hladnih dana, puno kiše, sad dolazi visoke temperature, tako da što manje stresiramo vinograd. I sad ćemo, znači za 6-7 dana idemo u ponovno tretiranje, taman će biti kraj cvatnje. Ako pričamo o Malvazi, Teran, Merlot, on je nekih 4-5 dana ranije, tako da mislim da za sada držimo sve pod kontrolom koliko god je to bilo teško ove godine. Loza i vinograd je u odličnom zdravstvenom stanju. Nakon ovih malo turbulentnih dana gdje je bilo visokih, niskih temperatura sa padalinama, one odlično izgledaju. Tu bi ti jedino mogu preporučiti sad, nakon drugog ciklusa, da još daš malo aminokiselina, naglašavan biljnog porijekla sa ekološkim certifikatom, pošto ovo je značajan tvoj vinograd, di mislim da fokus je na ekološkim preparatima. Dobro, ti znaš da već 4 godine tako funkcioniramo i evo, rezultati su neminovni i uvijek je ugodno kad se čudimo nečim dobrim. Tu što se vidi stvarno lijepa boja, znači ishranjeno loza, znači sve je odrađeno po programu kojeg se ti držiš, kojeg smo zajednički napravili. Ona sada je u intenzivnom rastu, sad njoj treba taman ovo vrijeme, temperatura, insolacija, teren je vlažan nakon tih nedavnih kiša i tako tu sad možemo samo lijepo čekati ovih sljedećih dana njen razvoj vegetacije. Je, lijepa je, ujednačena je i cvatnja, što je jako bitno kod zriobe poslije grožđa, da bude to ujednačeno i kod same berbe da imamo jedan omjer idealan što se tiče parametra grožđa, tako da mislim da će biti u redu. Je, mislim i ja stvarno da vegetacija ide svojim prirodnim tokom. Vino u vinogradu se radi najprije sa odabirom mikrolokacije. Kod odabira mikrolokacije moramo znati ovo tlo sa analizom tla
odgonetno znači iskontrolirati vrstu vinove loze koju želimo na tom terenu saditi, a onda naravno da ide, kao što sam prije već spomenuo, prihrana, ide zaštita biljke, a kad biljka je već sposobna za davati prve rodove, onda trebamo znati sa kojim prinosom opterećivati lozu, a da bi taj grozd, odnosno taj mošt dao parametre koje mi želimo imati u vinari. Da li ćemo raditi svježu liniju, da li ćemo raditi odležane, macerirane linije, kolikim je vijek trajanja poslije u boci, kakvo vino i kada želimo ga prezentirati tržištu. Tako da tu su jako puno parametra bitnih, jako puno detalja, a najvažnije je ono da budemo dosljedni samom efikasnošću i samoj pedantnosti, ljubavi i marljivosti u vinogradu. Naravno da poslije dolazi do kemijskih analiza, dolazi do kontroliranih fermentacija, dolazi do kvalitetnih bačva za odležavanje, do profesionalnih filtera, punilica, pumpa koje ne uništavaju vino, koje ne umaraju ga, ne oksidiraju ga. Znači da se to stvarno odvija vrhunski sa najmodernijim uređajima i onda je i rezultat da li šampionski ili zlatnog sjaja neminovan. Tako da sve ove radnje surađujemo od prvog dana kad smo se učili zajedno na to, kad smo usavršavali, kad smo iskorištavali kvalitetu naših konzultanata koji su nas na to i stavili na takav put i evo danas naravno uvijek uz neki komentar stručnih i iskusnih od nas, ali možemo već reći da smo došli na neki nivo da već i unaprijed znamo kako se postaviti, odnosno kako odraditi cijeli taj ciklus. Rećke uske imaju te loze kad ja i ti kome stanemo u dva. Su tisne. Da. I Klaudio, kako si zadovoljan širinom redova? Jer to je ipak stari nasad. Za 2 čovjeka dosta za pasat. To je dobro za dobiti veliku količinu trsova na hektar, ali je Motovun, kako ima konfiguraciju terena sa tim laganim padinama, onda se vidiš kako se dešavaju nakon toliko godina te male terasice koje ne možeš ti obrađivati da uvijek guraš. Da, voda napravi svoje. I automatski red se sužava, ne, kad pričamo o ovim čokotima. Gledaj čokoti. To su čokoti za arhivu. Da. I sad ova loza, gledaj koji grozdovi. Evo. Ova je ispuštena dosta. A tako je to jer su skidali jako rano, se skidali stupići, znaš, koje su bili uz loze. Uz vjetar i onda se lagano deformira. 70 godina se ona deformira, ali to meni daje neku draž. Meni to daje neku posebnost. Dobiješ tu posebnost. Da, jer u biti one su sve sađene za dobit vrsta rezanja, znači dvokraki gio. Ali onda kroz godine svaka losa se negdje podešava na neki sam svoj način, a valjda je to i sama priroda, ne? Vidiš, jedna ide za tamo, druga za tamo, ali u naravi se gleda za ići, znači sa 2 kraka i 2 lucnja, ne? Da se dobije taj očekivani prinos. Tako je. Dobrodošli u naš laboratorij. Nakon što su naši agronomi pomogli sa svojim savjetovanjem gnojidbe i zaštite vinograda, gotovi proizvod, to jest polugotovi proizvod dolazi kod nas u laboratorij. Mi radimo na tome da napravimo kontroliranu, da im pomognemo napraviti kontroliranu fermentaciju. Prvo krećemo od analize mošta, nakon koje dajemo savjete za kvasce, enzime, hranu i ostale proizvode za kontroliranu fermentaciju. Osim alkoholne fermentacije još kontroliramo i malolaktičnu fermentaciju, tijekom koje jabučna kiselina prelazi u mliječnu kiselinu. To radimo pomoću našeg uređaja Mure, u kojoj također možemo raditi i ostale analize, kao što su i najjednostavnije od slobodnog sumpora do malo kompliciranijih kontrole polifenola.
Uz sve ostale analize koje radimo, bavimo se još i organoleptikom vina, s kojom finaliziramo zapravo vino koje ide u bocu. Osim samih analiza organoleptike, dosta radimo i na edukaciji novih i manjih vinara, tako da bi poboljšali kvalitetu vina u cijeloj Istri. Iako se naš laboratorij nalazi u Istri u Višnjanu, ne baziramo se samo na istarskom području, već primamo uzorke iz cijele Hrvatske, iz ostalih vinskih regija Hrvatske. Proces zrenja vina kontroliramo preko cijele godine, nije samo u fermentaciji, pa zapravo s tom kontrolom i nadzorom vina dobivamo kvalitetan proizvod, a ne samo u vrijeme berbe. Zahvaljujući našem cjelogodišnjem praćenju vina smo dobili i šampiona vinistre Denisa Bernobića, tako da mislimo da se isplati pratiti vino cijelu godinu. Sve više i više vinara je svjesno da im je potrebna analiza za poboljšanje kvalitete njihovog vina, tako da nas vrlo rado posjećuju i zapravo zajedno pratimo njihovo vino do finalizacije ili to jest do punjenja u boce. Agroistra, poljoprivredni magazin. Teran Barbarossa, berba 2020. To ti je ona berba kad si bio tu, kad smo gledali, radili parametre analize mošta, kad si rekao nemoguće. Moguće je i rezultat se i pokazao sada sa šampionskom titulom na Vinistri, a to je ono što smo radili, znači smanjivali prinos u 2 navrata, sjećaš se kad je bilo 15.7. i onda smo išli... Pozicija je top, znači Štancjeta i Šublent, stari vinograd i pričali smo godinama da ovaj vinograd je odradio svoje, ali još uvijek da daje najbolje rezultate. Uglavnom napravili smo znači jednu analizu da vidimo koji je pH, koje su ukupne kiseline, koji su šećeri i jednostavno odlučili smo tajming berbe, onda znaš da smo odradili kontrolirano znači fermentaciju ili maceraciju, nakon toga išao je pretok, kontrolirali sumpore, evo nedavno je završena malolaktika, radili smo jabučnu i mliječnu kiselinu prošli tjedan. Vidio si šta mi je poslala cura vaša koja radi u laboratoriji na Mil, koji su parametri i sad je vino spremno za ići na odležavanje, znači na definiciju zrelog terana koji nadam se za nekih 2 godine i pol će biti spreman za tržište, a da bude teran kakvog ja želim. Natalija u laboratoriju, znači rekla je da su bili parametri. Da, super je cura, super, baš mi je napravila odmah jer baš sam tražio da vidim da li da odradim pretok, da vidim koliko ima slobodnih sumpora, znači da budem na minimalnoj dozi slobodnog sumpora jer nepotrebno je unašati sve ono što za sada za njegovo odležavanje dalje treba, tako da evo, Natalija je super i baš smo se dobro skumpali što se tiče efikasnosti, brzine, laboratorijskih nalaza i komentara i čak je i izrazila svoje mišljenje da uvijek je bila skeptična prema teranima kao cura koja dolazi iz Dalmacije, ali da kroz vaš odnos i kroz rad u Vinoartisu u laboratoriju da se više i više počinje naginjati na naše terane. U terane, da. Tako da, evo, baš mi to je isto jedna draž jer jednom Dalmatincu, kad jedan Dalmatinac pohvali sortu terana nakon svih njihovih, ajmo reći, južačkih crnjaka koje imaju, znači da smo uspjeli u našoj zamisli. To je još veća težina kad je takav pohvala. To ja doživljavam, znači kroz godine i što me fascinira svaki put kad dobijem pohvalu za naš teran, mi je fascinantno da jedan Dalmatinac Dalmatinci koji znaju šta su južna crna vina, ne od Babića, Plavca i položaja posebnih i tako dalje. Kako bi se reklo, ako je Malvazija kraljica, teran može biti samo? Teran je samo kralj i nema drugih kraljeva. Onda čin. Pozdravljam. Ovo je boca Salamon, 18 litara i upravo smo sad napunili jednu crvenu kupažu od naših 3 sorti, a to naravno je nezaustavna teran, onda je naš Merlot i naša tenovita crna Malvazija.
Moje vino, boca došla na poklon od Vinartisa i sa idejom da za otvaranje nove vinarije da je istočimo i da možemo svi poslovni partneri koji budemo kušati jednu kapljicu ove crne kupaže koja sad ide na adekvatno odležavanje, znači u jednom mračnom, vlažnom, tamnom i hladnom podrumu. Sada, znači, boca je začepljena, vosak smo ga zagrijali na adekvatnoj temperaturi i sad ćemo pokušati to zavoskat, mada je to jako teška sama boca prazna, a kamoli još sa 18 litara vina, ali mi smo mladi i jaki momki, tako da mislim da ćemo uspjeti. Okreći jako, možemo lako. Ne, pusti ja. Ne diram. Bravo. Bože, nisam nikad tako ovo nešto. Ne. Bravo. Pa mora je vrtiti iza mene. Iza, tako. Mislim da se super. Super. Bravo. Agroistra, poljoprivredni magazin. Istarski crveni česan tradicionalna je autohtona istarska poljoprivredna kultura. Ovih dana se vade prvi primjerci. A kako se nakon toga delaju rešte od crvenog česna, morate vidjeti u našem prilogu. Nalazimo se u Vodnjanu, na plantaži češnjaka, na nasadu češnjaka. 7 ujutro je, vrlo je toplo, ali to je razdoblje kada se bere istarski češnjak. Berbu obavljamo ručno, beremo ga na jedan malo specifičan način. Pošto sve glavice nisu iste veličine, one i ne sazrijevaju u isto doba. Znači imamo manje glavice su prije gotove, veće glavice kasnije, a ako mi ga ne beremo u pravo vrijeme, onda on neće imati one njegove karakteristike, a to je prvenstveno boja i aroma. Znači ako ga beremo prerano, boja neće biti ona intenzivno crvena i češnjevi neće biti lijepo formirani. A ako ga beremo prekasno, onda riskiramo da nam cijeli plod ostane u tlu, jer se onda glavica češnjaka se otvara i nemoguće ju izvući cijelu iz zemlje. Ovo je znači istarski crveni češnjak. Koliko vidite, znači on kad se izvadi van, on je bijeli, međutim ispod ljuske, ako se malo to oguli, vidite da dolazi do izražaja ova boja crvena, koja će se u narednom razdoblju nakon sušenja još više intenzivirati. Evo, ima režnjeve, odnosno češnjevi su formirani, boja je vidljiva, znači ova glavica je recimo ubrana u idealnom periodu i to se vidi kad vršni ovi listovi počnu žutiti. Znači on može još ova zadnja dva lista imati zelena, ali ako su i ovi donji zeleni, znači nije vrijeme za berbu. Evo, kako možete vidjeti ovdje je jedna glavica koja je malo više zelena. Vidite ovdje, malo više zelena u odnosu na ovu. I kad smo izvadili van, vidite da režnjevi nisu, odnosno češnjevi nisu u potpunosti formirani. Jesu, ali ne lijepo ko ovi i nemaju tu intenzivnu crvenkastu boju. Evo, koji na onom prethodnom, ovdje isto vidi se crvena boja, odnosno kad ovaj prvi sloj, ova ljuska se bude osušila, znači za 7-10 dana, onda će to s lakoćom se odvajati i boja će još više doći do izražaja. Karakteristika istarskog češnjaka je ta da glavice nisu toliko krupne kao kod ostalih češnjaka, malo su manje. Međutim,
karakteristika glavna, odnosno pozitivna stvar je da je trajan. Znači on traje, evo sad ga beremo u 7. mjesecu, on će, ako se skladišti u prikladnim uvjetima, u idealnim uvjetima za njega, on će trajati tamo do sljedeće berbe, znači do 5. 6. mjeseca bez problema, što nije slučaj kod ostalih češnjaka jer tamo se već nakon berbe, koja se uvijek dešava u tom razdoblju 6. i 7. mjesec, u 10., 11. mjesecu, 12. češnjak se već prazni i počne klijati. Evo ono što smo jutros ubrali, sad odvajamo glavice, znači ove veće idu za rešte, a ove manje idu za rinfuzo ili ako su premale idu za škart. Malo se čiste i onda idu na pletenje. Izvažemo 1 kilu, ispezamo kilu i onda se to splete. Ili što sam ti rekao, tu odvajamo glavice. Evo ga, sad ćemo krenuti spojiti reštu. Znači, nismo znali kako se to radi, pa smo se malo educirali. Pogledali smo nekoliko videa na YouTube-u i postoje različite tehnike. Mi smo se odlučili za onu najjednostavniju pletenicu. Znači, uzmemo prvo 3 česna i krenemo plesti. Moramo ih pozicionirati da uspijemo dobro zaplesti, da se poslije on ne bi odvajao. I onda dodajemo 1 po 1 sa svake strane. Tako. Znači što je češnjak sušlji, to je teže zaplesti. Tako da je dobro tu reštu isplesti odmah u prvih par dana kad se taj češnjak pobere. Tako. Znači, to tako izgleda i od iza onda ide u pletenicu. Klasična jedna pletenica, kao kad se plete kosa. Evo, znači sad idemo prema kraju. To su ti zadnji. Znači, opet klasična pletenica, tako ćemo završiti. Tako. Onda ćemo vezati tu sa jednim špažićem da se to može objesiti. Tako. Znači vezat ćemo sa špagicom da je možemo poslije objesiti, da se taj onda češnjak, kad je obješen mogu se onda samo skidati ove glavice dok se ne potroši. I ovaj višak maknemo. I to je to, gotova rešta. Eko je. Prednja strana, stražnja. Evo. Koliko smo ih upleli? Agroistra, poljoprivredni magazin. To bi bilo sve za danas. Srdačan pozdrav do druge subote. Agroistra, poljoprivredni magazin.